Comunidade B2 se submos nebe oferece-se para o que B2 semana ida dalla ida, mas bela suficiente. Durante a comunidade aldeia B2 Suco Camé, posto administrativo Cristo Rei, município dele, lá acesso B, usa empresa pública B Timor-Leste, na comunidade Sira Sousa de B, onde usa a necessidade roloron. Durante a comunidade Barak Macacesso B, usa igreja paróquia B2 Nian, mas bela suficiente, também semana ida oferece dala ida. Também na comunidade Sira Russo, a empresa pública B Timor-Leste, a tu resolve B mostra a comunidade e a aldeia né. Bene lá vai Amin bene semana ida ami kuru dalai da mos be mai kikuang balu mai kusne lahe tang sai to bak malu tang ada malu tang be da te mute ne sang bak malu tang be ne ber musra ora fo hela sa sang mai dia mai ate fura to hoi loro mo sidau awana lor res sa sang asar ne mai nan fura mai na te ne kusne be Kusini be magtuong ilorong ami to ang titirus na pating ng be na ada mal sa tabak balo tayo na ne. Ambil ministro rasik mai hene, mai hari rasik ret kami kumda de hene be aras kadul. Nai primeiro ministro kontak tu itenia ministro obras publik rasik haru kene ema teknik rasik mai hari kumda de hene ala ras ka be duni. Kumda de hene agar resta amu alberting azur netik furan de be kanu mata ne bamis kada semana ida gan ida dala kurdal ida dene be komda dene aras ka terus babe agora sama kusuba na ulun serme magora ukun da ko bela no ngi komda de sen tangosi hahusi ukunan to agora ne komda dene alerik terus babe aras ka terus babe dene ko agora serme dala hira wana be to agora laiha governo da mai tamen kono be ha komda da de be Pasangnya ne mak dede uluk Indonesia ne tempo ami terus mas be buat tidak ita to ya sedangkan Indonesia mau kulita mas agora ya ami ukun ang idane durante tinan barak mak ami ono problema babe idane mas be to agora ne ami sidau ansa pribadi bahawnian rasik de to agora ne hauso sabe han sane mas haulah da malu tam haulah berani hau buat tidak atu hadau malu babe ne haulah berani emang hase hau o intose mas saltani sana idane ma hau be idane bela amu makal fo hela han sana mas to agora ne haulah ku hau bele feto faluk tam mas be hawnian na socialos de kanu be la ia ona paciência rei atu be tem que kiru ne bele ular bele fora não somos paciência rei to vai hira osadnya ma bele santan $20 mas se a mim só sai menina privada tem que privada $25 atau $30 tem que privada tá antane lá ele mas a gente vai tem que mas lá na fome se cha santan dia tambah tem que na kono e depois juga estado nyambe tau tem que na kono mais minimal ami bele usane te hantem how to hilorone how sidau be ne how sidau kuru tambah how na kaben amnar feri kona am lao masladia at kurbe masladia pasen am tik so sabe deja kuru na sidau kurbe daluru kurbe mi agora am lebelona ami ho made so salit be how no uma serne tanki boti ha sebel ba le no to how na ta uma ne ya tanki nema quando membuat sanana mai hene hau kuare la se bahau la hau so sama so toman jana mas ba kuitada sira ho kabu te ho anura feri siram desaras kamai kurbe hene às vezes bakumalutan. Aldeia B2 e uma caimbesi atus rua, o total população atus ualo resen. To notícia ne publica, gemensi da qual confirmação com a empresa pública de Timor-Leste, também loron feriado. Abraão Amaral, Gemen.